I've been to Ryandinzi, nagiye no ku Ruhuha, and I've been to Ruhuha. aho hose nabonye Imana ikora, I've seen God working in all of those kandi ayo places, matorero yacu yose twasuye ameze neza. and all of those churches are doing very well. Hari ibibazo bahuye nabyo mu bihe bitandukanye. They have been through some challenges. Microphone yavugaga neza, ninde uyikozeho? Urakoze cyane, Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Ariko uyu munsi wa none ayo matorero yose ameze neza, ahagaze neza, But to this day, all those churches are doing very well. arashishe, They are doing very well. afite ubwiza bw'Imana, They have the beauty of God, kandi barabakunda. and they love you so much. Yesu abahe umugisha. May God bless you. So we are in the book of Acts. Turi mu gitabo, Ndashaka kubona abantu mwicaye muri Bibiliya zanyu n'amakayi yanyu mwandikamo notes. Reka tujye mu ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Jackie. Okay. Ibyakozwe mu bice 9. Acts chapter 9. Ibyakozwe n'intumwa ibice 9. Acts 9. This morning I mentioned something very important. Muri iki gitondo navuze ikintu cy'ingenzi cyane. And I said you are a chosen vessel. Kandi navuze ko uri I said you are chosen. Navuze ko watoranyijwe. And I'm going to add on another word. Kandi nshaka kongeraho irindi jambo. That you are a chosen vessel of the Lord. Ko uko uri icyaremwe cyatoranyijwe n'Imana. Blessed be the name of the Lord. Imana ishimwe cyane. We are looking at the call of Paul. Turi kureba ku muhamagaro wa Paulo. In the book of Acts chapter 9. Mu byakozwe n'intumwa 9. Ndabasaba Jeanette, ndashaka kubona wicaye. Iyo nyigisho natanze imyaka 23 irarangiye. Murabizi. Ndagira ngo bari kuri microphone mutunganye ijwi ya Sentike. Bitungane neza, risohoke neza, rivemo neza, ridasakuza, ritunganye. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We are looking at the call of the Apostle Paul. Turi kureba ku muhamagaro wa Paulo. Before he was known as Saul. Mbere yari azwi nka Sawuli. And later was named Paul. Nyuma aza kwitwa Paulo. Are you there with me in the book of Acts chapter 9? Ese muri kumwe nanjye mu byakozwe n'intumwa 9? And I'm going to begin from verse 10. Ngiye gutangirira ku murongo wa 10. Now there was a certain disciple in Damascus named Ananias, and to him the Lord said in a vision, Ananias, and he said, Here I am, Lord. I Damasiko hari umwigishwa witwaga Ananiya. Umwami Yesu aramubonekera aramuhamagara ati, Ananiya, nawe ati, karame mwami. So the Lord said to him, Arise and go to the street called Straight. Umwami aramubwira ati, haguruka ujye mu nzira yitwa igororotse, ushakire mu nzu ya Yuda umuntu witwa Sawuli w'Itaruso. And inquire of the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he's praying. Kuko ubu ngubu asenga. And in a vision, he has seen a man named Ananias coming in and putting his hand on him so that he might receive his sight. Kandi nawe abonye mwiyerekwa umuntu witwa Ananiya yinjira amurambikaho ibiganza kugira ngo ahumuke. Then Ananias answered, Lord, I have heard from many about this man, how much harm he has done to your saints in Jerusalem. Ananiya aramusubiza ati, mwami, uwo muntu numvise benshi bamuvuga uko yagiriraga nabi abera bawe bari Yerusalemu. And here he has authority from the chief priest to bind all who call on your name. Kandi nino afite ubutware abuhawe n'abatambyi bakuru bwo kuboha abambaza izina ryawe. But the Lord said to him, Go,
for he is a chosen vessel of mine. umwami aramusubiza ati genda kuko uwo muntu ari igikoreshwa nitoranyirije And to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel, for I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Amen. ngo yogeze izina ryanjye imbere y'abanyamahanga n'abami b'Abisirayeli, nanjye nzamwereka ibyo ababazwa nawe uburyo ari bwinshi bamuhora izina ryanjye. I want you to look at me right now. ndagira ngo mundebe kano kanya. I'm talking about the chosen vessel. ndimo ndavuga ku gikoreshwa cyatoranyijwe. Tell somebody you are a chosen vessel of the bwira Lord. mugenzi wawe ngo uri igikoresho cyatoranyijwe. That is my message to you this morning. iyo niyo message yanjye muri kino gitondo. You are a chosen vessel of the Lord. uri igikoresho cyatoranyijwe I n'Imana. am a chosen vessel of the Lord. ndi igikoresho cyatoranyijwe n'Imana. Being called a vessel kuba witwa igikoresho is because we must remain in the hands of the maker. nuko ugomba kuguma mu wagukoze, mu biganza by'uwagukoze. We are to remain in the hands of the maker. tugomba kuguma mu biganza by'uwadukoze. Blessed be the name of the Lord. izina ry'Imana rihimbazwe. Paul, who was once called Saul, Pawulo yahoze yitwa Sawuli, was going to Damascus yajyaga i Damasiko to bind all those who believed and called on the name of the Lord. kugira ngo ahamagare abo bantu bose bitwaga izina ry'Imana. He was going to bind them and throw them into prison. yajyaga kubazana abavanye muri gereza. He was going to bind them and throw them into prison yajyaga kubagura ngo abate muri gereza so that some of them actually might die. kugira ngo bamwe muri bo banapfe, And he had actually killed so many of them. kandi yarishe benshi muri bo. Blessed be the name of the Lord. izina ry'Imana But rihimbazwe. on the way to Damascus, ariko mu nzira ajya i Damasiko he had other men with him. yari afite abandi bagabo bari There was a kumwe. light coming from heaven, hari urumuri ruturuka mu and the ijuru. light struck Paul urwo rumuri rujya kuri Pawulo, and he fell on the floor. agwa hasi. And he had a voice from the Lord, from heaven. yumva ijwi rituruka And mu the voice ijuru. said, iryo jwi riramubwira, "Why do you persecute me?" kuki unyica? And then the voice said to him, iryo jwi rirongera no, riramubwira. Paul says, Pawulo aravuga ati "Who are you, Lord?" urinde mwami? And Jesus answered, Yesu aramusubiza, "I am Jesus whom you are persecuting." ndi Kristo uri murica. Now, Paul was not persecuting Jesus. Pawulo yarimo yica He Yesu, was persecuting believers. yarimo yica abamwizera. Ntabwo yatotezaga Yesu. ntabwo yatotezaga Yesu. Yatotezaga abizera. Abizera izina rya nde? He was persecuting them. yarimo abatoteza. But Jesus talks to Paul and says, ariko ubwo Yesu yabwiraga Pawulo, "Why do you yaramubwiye, persecute me?" kuki urimo urantoteza? In other words, mu yandi magambo, whoever touches you because you believe in Jesus, whoever touches you, whoever persecutes you because of your faith in Jesus, ugukoraho wese cyangwa ugutoteza kuko wizera Yesu, actually does it to the Lord himself. aba arimo arabikora Yesu. This is what God says in his word. ibyo nibyo Yesu arimo aravuga "You are an amagambo. apple of my eye." uri ijisho ryanjye, Uri imbona y'ijisho ryanjye. You are an apple of my eye. uri imboni y'ijisho ryanjye. God sees you an apple of my eye, of his eye. Imana ikubona nk'imboni y'ijisho ryayo. Listen, I don't care what happens around there, ntabwo nitaye ku byabagaho but it ngaho, is in our senses ariko niba biri muri, that whenever there is a sound that goes on, niba hari ikijya mbere cyo, often the first thing we do is to blink. icya mbere dukora ni ukureba, Ni uguhumiriza. humiriza. Sentike ndaza kuguha ikiruhuko uyu munsi wa none. Ndaza kuguha ikiruhuko. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. 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 God says you are an apple of his eye. Imana iravuga ko uri imboni y'ijisho The ryayo. apple is the most protected thing on your body. imboni y'ijisho nicyo kintu kirindwa cyane ku mubiri An wawe. apple is the black tiny thing that you can see in someone's eyes.
imboni ni akantu k'umukara ubona mu maso y'umuntu. It is highly protected Nicyo kintu kirindwa cyane and highly preserved kandi because that's what actually gives you your sight. kuko nicyo kiguha kureba. And God says, Kandi Imana iravuga, you are the apple of my eye. uri imboni y'ijisho ryanjye. Those who believe in Jesus Christ, Abizera Yesu bose you are an apple of the Lord God. uri imboni y'Imana. You are highly favored. Urakunzwe. You are highly protected. Urarinzwe. You are highly loved. Urakunzwe cyane. God sees you, knows you, protects you, loves you, and needs you by his side all the time. Imana iragushaka, iragukunda kandi iragushaka iruhande rwawe. Jesus says, why do you persecute me? Imana Kristo arabaza kuki untoteza. And then Paul says, who are you, Lord? Paulo arabaza urinde Yesu. Now it is very interesting because Paul says, who are you? And then he says, Lord. Biratangaje cyane kuba Paulo yabajije ngo urinde. In other words, he actually knew who he was. Mu yandi magambo yari azi uwo ari we. You cannot call on the name of the Lord unless you know him. Ntabwo wahamagara izina ry'Imana keretse But he was trying to suppress his emotions and his understanding. Ariko yagira ngo yigizaga nkana. Yari amuzi akamutoteza amuzi. He knew him and he persecuted him. Agatoteza abera b'Imana abizi. He persecuted all the believers. Reka nkubwire, Paulo yari yarize teologiya. Paul knew everything. Paul knew about the history, the prophecies. Paulo yari azi amateka yose. Paul knew the laws of Moses and from God. Paulo yari azi amategeko yose. And then all those things, the prophecies, the laws, were all pointing to the coming of the Lord Jesus Christ. Ayo mategeko yose byose byajyaga kukuza kwa Yesu So Kristo. Paul knew about Jesus Christ. Paulo yari azi ibya Yesu Kristo. But he was suppressing his understanding and he's actually conscious. Ariko yarimo yigira nkana. Blessed be the name of the Lord. Imana ishimwe cyane. Blessed be the name of the Lord. Imana ishimwe cyane. And then the Bible tells us Bibiliya iratubwira that the men who were with Paul, abagabo bari kumwe na Paulo they saw the light babonye urumuri and they heard the voice, kandi bumva n'ijwi but they did not see anyone. ariko ntibabonye umuntu. They saw the light, babonye urumuri, they heard the voice, bumva amajwi but they didn't see anyone. ariko ntawe babonye. When Paul was struck down, ubwo Paulo yagwaga he hasi became blind. yabaye impumyi. That these men, aba bagabo Biblia tuvuga ngo baramurandata. They actually lifted him up and they walked him. Because right there, the Bible tells us, Jesus tells Paul that go to the house of Judah. icyo gihe Bibiliya itubwira ko Yesu yabwiye Paulo ngo ajye mu nzu ya Yuda. And he gave him a vision of a man called Ananias. Imuha iyerekwa ry'umugabo witwa Ananiya. That the man is going to come and lay his hands on him that he may be well, he may receive his sight. Ko uwo mugabo agomba kumurambikaho ibiganza akongera akareba. Where we read, actually the story begin from there. Ko story itangirira aho ngaho. Story ni iki mu Kinyarwanda? These men walked Paul. Abo bagabo batwaye Paulo because he was blind. kubera ko yahumye. And they took him to the house of Ananias. Bamutwara ku nzu ya Ananiya. You know what? He was there 3 days and 3 nights. Yari aho ngaho iminsi 3 n'amajoro 3. For 3 days and 3 nights, Paul was not eating, was not drinking. Iminsi 3 n'amajoro 3 Paulo ntiyaryaga kandi ntiyanywaga. And he was not seeing anything. Kandi ntiyabonaga ikintu na kimwe. But the Bible says ariko Bibiliya itubwira he was praying. yasengaga. He was praying. Yarasengaga. He was praying. He Yarasengaga. wasn't praying before. Ntago yasengaga mbere. He didn't claim the faith in Jesus before. Ntago yigeze yizera Yesu Kristo. But now God sees him praying. Ariko ubu Imana imubona For asenga. 3 consecutive days. Iminsi 3 yikurikiranyije. And everywhere he went, he was being walked around. Kandi aho yajyaga hose baramutwaraga. Blessed be the name of the Lord. Imana ishimwe. Hallelujah. 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 Now this is what I want to talk. This is where I'm coming with my message. Aha niho nzanye ubutumwa bwanjye. The Bible says, Bibiliya iratubwira. now this time after Jesus talks to Paul, nyuma yuko Yesu avugana na Paulo, he goes to Ananias. ajya kwa Ananiya. You see, let me tell you one thing. Reka babwire ikintu kimwe. Everything that God is going to do, there will be at least 2 or 3 witnesses. Ikintu cyose Imana igiye gukora habaho abahamya 3.
2 or 3 witnesses. abahamya babiri cyangwa This time there were these men with Paul. abo bagabo bari bazengurutse They Pawulo were the first witnesses. nibo bari abahamya ba mbere. And then God goes to Ananias himself Ndetse Imana ijya kuri Ananiya we and he bwite tells him exactly what happened to Paul. imubwira buri kimwe cyose cyabaye kuri Pawulo. Now what happened from there? Niki cyabayeho ngaho? Ananias tells Jesus. Ananiya abwira Yesu. Read for me verse 13 please. Read verse 13 for me. So umurongo wa 13. Ananias turns to Jesus. Ananiya abwira Yesu. Move the microphone. umurongo wa 13 turavuga ngo Ananiya aramusubiza ati Asubiza nde? Yabwiraga Yesu wamubwiraga muri iryo yerekwa. mwami uwo muntu numvise benshi bamuvuga. Uwo muntu numvise benshi bamuvuga. I have heard many people talk about that man. uko yagiriraga nabi abana bawe abera bawe bari i Yerusalemu. Bari i Yerusalemu. Amen. Burakiyeho ngaho. We have heard about this man. Twumvise iby'uyu mugabo. Ananias did not know about Saul or Paul. Ananiya ntago yari azi ibya Sawuli cyangwa Pawulo. But he had heard about him. Ariko yaramwumvise. And he knew Ndetse that at that time he actually had papers. He had authorization from the high priest to go and arrest believers in Damascus. kandi yari abizi ko afite impapuro zemera ko ajya gutwara abizeye. Yari amaze kwica i Yerusalemu, amaze gufunga, amaze kugira success imbere y'abanyamahanga. He was the star. Yari umusitari imbere y'abanyamahanga. And then God brings him to nothing. Ndetse naho Imana imuzana imbere. For 3 days he was not seeing and wasn't eating, he wasn't drinking. Iminsi 3 ntiyaryaga ntiyananywaga. So Ananias says, we have heard about this man. Ananiya aravuga twumvise It's in other words, he says, why do you send me to him? mu yandi magambo yarimo arabaza ati kuki umunzanira? Do you want me to be killed like many others? Ese urashaka ko nanjye nicwa nk'abandi bose? Listen to me. There are many people who knows you by your past. Hari abantu benshi bakuzi ku bwahise hawe. There are many people who knows you by your past. Hari benshi bakuzi ku bwahise hawe. Bazi amateka yawe. They know your history. Waribaga, warasambanaga, warabeshyaga, waruriganya. And people know you by your past. Abantu bakuzi ahahise hawe. But they don't know what you have become today. Ariko ntibazi icyo wavuye mu uyu munsi. Wabakubita mwese mugataha mukajya mu rugo iwanyu. Bwira mugenzi wawe uti I am a chosen vessel. Bwira mugenzi wawe ngo ndi a chosen vessel. Ndi igikoreshwa cyahiswemo. A chosen vessel. Ndi igikoresho cyahiswemo. Abo nakubwiye kugeza. Uguti ndi igikoresho. Igikoresho. Yes, ashimwe cyane. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. People know you by your past. Abantu bakuzi ahahise hawe. They know your past. Baza ahahise hawe. They know you for whatever you've been doing. Bakuzi mu byo wakoze byo. They know you by what you've been drinking. Bakuzi ibyo wanywa. They know about your manners and your lifestyle. Bazi imico yawe nuko wabagaho. But they don't know what the Lord has turned you to be now. Ariko ntibazi icyo Imana yaguhinduyemo kano kanya. This is what the Bible tells me. Iki nicyo Bibiliya In the itubwira. book of Romans chapter 8 and verse 1. Write it down because I don't have much time to read. Mu Baroma 8 mu But write this down in your notebook. In the book of Romans chapter 8 and verse 1. Mwandike mu makayi The Bible declares and says, Bibiliya iravuga there is no condemnation therefore for those who are in Christ Jesus. nta gucibwa imanza kuba ari muri Kristo Yesu bose. Kuba ari muri Kristo Yesu nta gucirwa witeka. There is no condemnation. Nta gucirwa iteka. I don't care what you did yesterday. Ntago niteye ku byo wakoze ejo. But if you believe in Jesus Christ today, Ariko niba wizera muri Yesu Kristo there is no condemnation. nta gucirwa iteka. There is no condemnation. Nta gucirwa There is no iteka. condemnation. Nta gucirwa The iteka. past is done. Ibyahise The byararangiye. Bible says again in the second book of Corinthians chapter 5 Bibiliya irongera avuga mu Bakorinto ba 2:5 and chapter verse 17 and 18 umurongo wa 17 no 18 that you are a new creation.
creation, those who are in Christ Jesus have become new. The old is gone, behold the new has come. havuga ko uri icyaremwe gishya muri Yesu Kristo, ibyahise byararangiye. Turi kumwe? Are we Turi together? kumwe? Are we together? How many are listening to me? Ni bande bari kunyumva? Can you at least shake your body? Can you at least Muzunguzemo show a gake. smile on your face? Museke Can you at gake. least wave your hand? Muzamura amaboko. Can you at least say amen? Basi muvuge ngo amena. We are Pentecostals, right? We are Pentecostal believers. Turizera. We are not cessationists. We don't believe that the Holy Ghost stopped in the days of the book of Acts. The Holy Spirit is still working today. Turizera ko Mwuka Wera akiri gukora Just like he worked then. Nkuko yakoraga kera. Blessed be the name of the Lord. Imana ishimwe cyane. Blessed be the name of the Imana Lord. ishimwe cyane. Now, the devil does something very damaging to many people who believe in Jesus Christ. Satani akora ibintu bitandukanye kubizera ku Yesu Kristo. There are so many people who are actually living under condemnation. Hari abantu batuye munsi yo gucibwaho iteka. Not because people are condemning you, Atari uko abantu bari kuguciraho but you are iteka. condemning yourself. Ahubwo wowe ubwawe uri kwiciraho You are iteka. judging yourself. Uri muri iciraho And the imanza. devil comes to you Ndetse Satani and akakuzaho. says to you, Akakubwira. uracheka ko Imana yakubabariye se wowe? Do you think God has forgiven you? Ibyayo turabizi. We all know everything about Imana it. se yarakubabariye koko? Do you think God has forgiven you? Reka nkubwire. Let me tell you something. I have been forgiven. Narababariwe. You have been forgiven. Warababariwe. You have been forgiven. Warababariwe. If you believe in Jesus Christ, Niba wizera muri Yesu He Kristo, does not see you in the past, ntabwo akureba nk'ahahise but He hawe, sees you in the present. ahubwo akubona aho uri kano He kanya. sees you in the present Akubona tense. aho uri kano kanya. In the present time. Aka kanya. Keep walking in the Lord, Komeza ugendane na Yesu. for you are a chosen vessel of the Lord. Kubera ko uri igikoresho God cyatoranijwe. wants to use you Imana irashaka for kugukoresha His glory. kugira ngo yiheshe The icyubahiro. world is hungry of Jesus Christ. Isi ikeneye Yesu Kristo. The world is hungry of Jesus Christ. Isi isonzeye ku Yesu Kristo. You are probably the one who is going to make the world know about God. Ndetse ni wowe ugomba kumenyekanisha You are the one God is going to use ni wowe Imana igiye gukoresha for the world to know about the coming and the Son of God, Jesus Christ. kugira ngo isi imenye kugaruka kwa Yesu Kristo. Are you willing to be used of God? Ese uremera gukoreshwa So n'Imana? don't walk around condemning yourself Ntukagenda wiciraho iteka. because of what you did. The enemy comes to you and actually whispers to you. Satani araza akakongorera. It's very easy to overcome the enemy outside of you. Birakomeye ko biroroshye ko watsinda umwanzi uri hanze yawe, ariko umwanzi ukurimo n'abanyarwanda barabivuze ngo ntabwo wahunga ikikurimo. Haya ngo ugira gute? Yes, because you are walking with it. kubera ko ugendana nacyo. It's one thing for other people to condemn you, Ni ikintu kimwe ko abandi bantu baguciraho iteka, but it's another thing for you to condemn yourself. ariko ni ikindi kuba wowe wakiciraho iteka, Walking under judgment. kugenda wiciraho iteka. It's called self-condemnation. Byitwa kwiciraho iteka. Kwicira imanza, kwicira witeka, and the enemy comes to you and begins to whisper to you how terrible of a person you are. Ndetse umwanzi akaza akongorera akubwira ko uri umuntu mubi cyane. I want you to prophesy to yourself. Ndagira ngo wihanurire. I am forgiven. Narababariwe. I am forgiven. Narababariwe. I am a son and a child of God. Ndi umwana w'Imana. I am a chosen vessel. Ndi igikoresho cyatoranijwe. I am a chosen vessel Ndi igikoresho cyatoranijwe for the work of my master. kubw'imirimo y'umwami wanjye, ya databuja. So I said one side of the scale, Navuze igice kimwe. on one side, Ku ruhande rumwe people may know you by your past, abantu bashobora kuba bakuzi kubw'amateka y'ahahise hawe, but you know you are present. ariko wowe uzi aho uri kano kanya. You know you are present. Uriyizi. You know you are present. I was telling a story last Sunday. Nari ndimo ndavuga inkuru ku cyumweru cyashize In Uganda during the Idi Amin regime.
mu gihe cya Idi Amin muri Uganda. Idi Amin was a president of Uganda at one time for 8 years. Idi Amin yari president w'icyo gihugu. But there were 8 brutal years. Ariko yari imyaka 8 mibi cyane. So he persecuted believers. Yarimo yica anatoteza abizera. He was a Muslim. Yari Christians. Yangaga abakristo cyane. He hated the educated people. Yangaga abantu bize. Because he had never been to even P5. Kwa atigeze anagera mu mwaka wa 5. Wa primaire. He was not learned. He was not educated. Ntago yigeze yiga. But he was a militant. Ariko yari afite ubwenge bwa gisirikare. The British people used him to fight battles in Uganda and even in Kenya. Bajyaga bamukoresha kurwana intambara muri Uganda ndetse no Kenya. He was a fighter. Yari indwanye. So he hated the Christians. Yangaga abakristo. He hated the educated people. He was threatened by them. Akanga abantu bize ndetse akabatinya cyane. And he hated the rich people. Akanga abantu bakize. So if you are educated, if you are a Christian, and you are rich, you are an enemy of the president. And many of them were killed. And others went in exile. They went in Tanzania, they went here in Rwanda, they went in Kenya. Bajya muri Tanzania baza mu Rwanda abandi bajya muri Kenya. And we used to go to church to school on Friday. Twajyaga kwiga ku ishuri kwa gatanu. Ariko wowe wabibaye ibyo ngibyo gatoya. We used to go to school on Friday. Twajyaga kwiga kwa gatanu. Oh no, we stopped going to school on Friday. Twarekeraga kujya kwiga kwa gatanu. Because it was considered the holy day of the Muslims. Kwera ko byafatwaga nk'umunsi mutagatifu w'abasilamu. And instead Saturday became the working day. Kwa gatanu ukaba umunsi wo. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Saturday. Kuwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane ndetse kwa gatandatu. So Friday and Sunday were the holidays in general. Kwa gatanu no ku cyumweru yari iminsi mitagatifu. The church in which I got saved in had been turned into an army barracks. Urusengero nakirijwe mu rwari rwarabaye aho abasirikare baba. Although I came to the Lord after Idi Amin was gone. Nubwo nagarutse ku Mana ubwo Idi Amin yaragiye. There was a general who was the commander of the military barracks in that area. Hari umujenerale wari umukuru waho hana abasirikare baba. He was called Brigadier Moses. Yitwaga Moses. He was a brutal man. Yari umugabo mubi cyane. He killed many people in that area. Yisha abantu benshi muri ako gace. He persecuted so many of them. Atoteza benshi muri bo. He was the right hand of the Idi Amin. Yakoreraga Idi Amin. And so when the government changed, ubwo guverinoma yahindukaga, this man was arrested. Uno mugabo yarafunzwe. And was convicted by the courts of law. Ndetse yemezwa acirwa imanza and he was put in prison. Ashyirwa muri gereza. But while he is in prison, ariko ubwo yari muri gereza, he got saved. Yarakijijwe. He met the Lord Jesus Christ. Yahuye na Yesu Kristo. He became a believer. Yahindutse uwizera. Later he served his sentence. Ndetse aza gukora imirimo ye muri gereza. Asoza igihano cye. He was released. Arafungurwa. And then one time umunsi umwe he came to visit this town where he had served as the military commander. Aza gusura ako gace yakoragamo nk'umusirikare. And one of the places he came to was the church where we worshipped. Ndetse ahantu hamwe yaje ni muri urwo rusengero twasengeraga. Nk'uko ngo twakira abantu baje bwa mbere. By the way, baje mu mbere turabakiriye Imana ibaho umugisha pe. The people who came for the first time will welcome you very much. I hope this can become your church. Ndizera ko uru rwahinduka urusengero rwanyu. And don't decide on the first day. Come back 4 more times at least. Uzagaruke basi inshuro enye. And then if we are for 5 times, if we are not the right church for you, then you can go and find another church. Niba ubwa gatanu ubona ko tutari urusengero rwawe nta kibazo wagenda. But try us at least 5 times. Ariko basi yageze inshuro 5. But back to my story. Ariko ngarutse ku nkuru yanjye. This man comes in the church. Uwo mugabo aza mu rusengero. And as a visitor, nk'umuntu waruje he was given microphone to introduce himself. Yahawe mikro kugira ngo abashe You see, many people heard about his name. Abantu benshi baramwumva. Just like Ananias heard about the name of Jesus, the name of Saul. Nkuko Ananiya yarumvishe inkuru kuri Paulo, kuri Saul. So
Many people in the church had heard about this man, abantu benshi mu rusengero bari barumvishe iby'uyu mugabo but they had never met him. ariko ntabwo bari barigeze bahura. And so when he stood up and he said his names, ubwo yahagurukaga rero akivuga, I saw people trying to run out of the church nabonye abantu bashaka gusohoka biruka because they had heard about this man, kubera ko bari barumvise iby'uyu mugabo, but they didn't know about this man today. ariko ntibari bazi iby'uwo mugabo ako kanya. And when he stood up, he said, ubwo yahagurukaga, many of you are scared of me even when you hear my name, yaravuze ati benshi muri mwe murantinya niyo mwumvise izina ryanjye, but I am a new creation. ariko ndi icyaremwe gishya. I met the Lord in the prison nahuye n'Imana and he muri changed gereza, my life. ihindura ubuzima bwanjye. I now follow the Lord Jesus Christ. ubu ngubu nkurikira Yesu I am your Kristo. brother in Christ. ndi musaza wanyu muri Kristo, Please receive me. munyakire. And all of a sudden there was calmness. ako kanya hahise hatuza, But I saw how people were trembling ariko nabonye uburyo abantu batitiraga by hearing just the name of the man. bumvise izina rye gusa. That's how people trembled about the man's soul. uko niko abantu batitiraga And bagira that's how ubwoba Ananias hesitated going there. bumva Pawulo. But Jesus tells Ananias, ariko Yesu abwira Ananiya, go, genda, for this man now is my chosen vessel. ko uyu mugabo kano kanya ari igikoresho cyanjye. Behold, he's praying right now. kano kanya arimo arasenga. Let me tell you. We are calling on the prayers of the saints this whole week. turimo turasenga kino cyumweru cyose, And we have a temptation here. dufite ikigeragezo. Ale is going to get married ari agiye gukora ubukwe and he's going to feed most of us. kandi agiye kugaburira benshi muri twe, And it's a prayer day and fasting. kandi ni umunsi wo kwiriza no gusenga. Ale, iki kigeragezo koko dushyizeho tuzakigenza dute? Ale, what are we going to do about this temptation? Oya ntabwo mubaze icyo muzakora. I'm not Ndonda. asking. Ariko se nigeze mbabaza icyo muzakora? Have I asked you what to do? Nigeze mbabaza? Nuwishyura uzawishyure gatatu. If you pray, you're paying 3 times. But listen to me, this is what I want to say. This is my point. Iki nicyo nshaka kuvuga. Listen. Jesus is watching each one of us. Yesu arimo arareba buri umwe wese uri hano. It doesn't matter where you are. ntago twitaho. Do not pretend you are praying that when you are not. kuri murasenga kandi utari murasenga. Because Jesus knows you anyway. kubera ko Yesu arakuzi You n'ubundi. don't try to impress me. ntabwo urimo uragira ngo unyiyereke. Don't impress anyone else. wishimisha umuntu uwo ari we wese. No, Jesus knows you. Yesu arakuzi. We are calling on you. turimo We are turaguhamagara. asking you turimo to turagusaba join the brotherhood kugira ngo and pray and fast for that week we have. dusenge twirize kiriya cyumweru, But do so in the fear of the Lord. ariko ubikore mu gutinya Imana, For God sees exactly what you are doing. ko Imana ireba buri kimwe cyose. And we should live to please Him and not to please kandi man. ugomba kubaho ushimisha Imana udashimisha Blessed be the name of the Lord. Imana ishimwe. Hallelujah. 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 So don't be condemned by your past, wikicira urubanza ku bwahise but hawe, celebrate your presence. ahubwo wishimira aho uri kano For kanya. Jesus now says to Saul, kuko to Imana Ananias, na Ananiya kano Saul kanya, is my chosen vessel. Sawuli ni igikoresho nahisemo. In the book of Jeremiah, mu gitabo cya the Yeremiya, Bible tells us about the potter. Bibiliya itubwira ku umubumbyi. The potter who gets the clay and makes a pot. ufata icyondo agakora And he makes a pot. agakora ikibumba, And then after he makes a good pot, he breaks it. nyuma yamara kugikora akakimena, And then he makes it again. akongera akagikora, And then he breaks it. akongera And then he makes it again. akongera akagikora, Because only him knows exactly how he wants that pot. kubera ko we wenyine niwe uzi uko ashaka icyo kibumbano ko kiba Many kimeze. times we are like the pot in the potter's hand.
ni kenshi tuba tumeze nk'icyo kibumbano mu maboko y'umuntu. You are a pot in the potter's hand. Uri ikibumbano mu maboko The y'umubumbyi. potter is the Lord God. Umubumbyi ni You are in his hands. uri mu biganza He bye. knows you so well. Arakuzi He neza. makes you the way he wants you to be. Igukora nk'uko ishaka. Listen, God takes you to very difficult places, Imana igutwara mu very, very hard times. bihe bikomeye cyane. And as I finish, Uko nsoza, I want to mention a few things. This message is not coming up as I really wanted it to come. ino message iri kuza nk'uko nabishakaga. You are a chosen vessel of the Lord. Uri igikoresho cyahiswemo n'Imana. You should forget your past Ugomba kwibagirwa and hahise don't be hawe. condemned by your past. Kandi ntiwicire urubanza ku But bwahise celebrate your hawe. presence. Ahubwo wishimire aho ugeze. And as a chosen vessel of the Lord, Kandi nk'igikoresho cyahiswemo there are three things n'Imana. that you must experience. Hari ibintu bitatu ugomba Number one, icya mbere, you have to live in isolation. ugomba kuba God hasi isolates wenyine. you. Imana God isolates ikujyana you. ahantu ha wenyine. God takes you away from your people. Imana ikujyana kure You can y'abantu go back in bawe. history, in the Bible history. Ushobora kujya muri Bibiliya mu God called Moses. No, God called Abraham. Imana ihamagara He Aburahamu. isolated him from his people and from his family. Yamujyanye kure y'abantu be He took him far away from his people. imujyana kure He cyane, isolated him. imujyana hihishe. Think about Moses. Tekereza kuri Mose. God isolated him Imana by using certain experiences in his life. ikoresha ibihe bitandukanye mu By buzima using bwe. an Egyptian, Ikoresha he isolated him, iramujyana hihishe, and he actually got him out of Pharaoh's palace, ndetse inamuvana muri and he took him in the Farawo. wilderness. Imutwara Yamutwaye mu butayu ajya kureba intama za sebukwe for many about 20 years. muhagera mu myaka 20. God isolated Joseph. Imana yajyanye Yosefu. Joseph was gotten out of his family, out of his country, Yosefu yatwawe and was taken as a slave into Egypt. ajyanwa nk'imfungwa muri Egiputa. And for many years nobody knew where he was. Ndetse imyaka myinshi abantu benshi niwe bazi. God had isolated him. Imana yari yamujyanye ahihishe. Think about Jacob. Tekereza kuri Yakobo. Jacob was actually isolated from his family. Yari yarajyanywe kure ya For 20 famiye. years he did not see his father, he didn't see his brother, he didn't see his sisters. Imyaka 20 ntiyabonaga abavandimwe be cyangwa umuryango we. And he was all way back in the jungle by himself. Ndetse ajyanwa kure we wenyine. Now during isolation, Ndetse muri icyo gihe uri there wenyine are three things that happen. hari ibintu bitatu biba. Number one, Icya mbere, your gifts are burst. impano zawe ziravuka. Yes, they are burst. Ziravuka. Your gifts are burst. Impano zawe You ziravuka. begin to realize what you are able of doing. Utangira kumva ikintu ushobora gukora. Think about David. Tekereza kuri Dawidi. He was isolated from his family and is taking care of the sheep. Yari yaragiye One time he testified ariko igihe kigeze about his wilderness experiences, ibyo yaciyemo byose muri icyo and he gihe. said how he had killed a lion Avuga uko yishe intare and a what? Idubu. Nobody knew about those experiences nta muntu n'umwe wari uzi ibyo bintu because byose they happened in isolation. kubera ko byabaye ahihisha ari So wenyine. during isolation, Muri icyo gihe rero uri your wenyine gifts are burst. impano zawe ziravuka. But secondly, Icya kabiri, your gifts are nurtured. impano zawe zirakorwa neza, Zirarerwa. zirarerwa. Listen, I don't care how much you are gifted. Ntabwo nitaye kubw'impano ufite If you are not zingana. submissive to your leadership, Niba utagandukira ubuyobozi bwawe, ukemera ko impano zawe zirerwa, ngo wemere ko impano zawe zirerwa, and you let your gifts to be nurtured, nta hantu na hamwe uzagera. you can never reach anywhere. Gifts are nurtured. Impano zirarerwa. Zirerwa gute? How are they nurtured? Uri mu bwiherero, When you are in isolation, uri ahantu hiherereye, in isolation, uri kumwe n'Imana, you are with God. uri kumwe n'abandi bantu bake, You are with few people. uri kumwe n'abantu bakuzi, You are with people who know you cyangwa se very mwari well. muri wenyine. Or even you are alone. When I began preaching, Ubwo natangiraga I was kubwiriza, preaching to trees and grass and the wilderness. nabwirizaga ibiti n'ibyatsi.
because I didn't have a congregation. kubera ko ntari mfite abo mbwira, But God was nurturing my gifts in the wilderness. I ariko Imana yareraga would go in the bush and pray, aho nari ndi aho ngaho nsenga, read scriptures loud to the nature, soma ibyanditswe ubibwira and I would preach to the trees and the grass wherever I was. ubwiriza ibiti aho uri hose. My gifts were being nurtured. Impano zanjye zarimo zirarerwa. Blessed be the name of the Imana Lord. ishimwe cyane. But thirdly, Icya gatatu, gifts are manifested. impano zitangira kugaragazwa. Jesus himself Yesu was bwite actually isolated by the Spirit. yari The yarajyanywe Bible ku tells us in the wenyine. book of Luke chapter 4 Muri Luka ibice that bine he was taken by the Spirit in the wilderness. ko yari yarajyanywe na mwuka kure ari And when he wenyine, was in the wilderness, kandi ubwo yari aho ngaho he was tempted by the devil. yageragejwe na Satani. The Spirit of the Lord Umwuka w'Imana takes the Son of God, Jesus Christ, itwara umwana w'Imana to be Yesu Kristo tempted by the devil. kugira ngo abashe kugeragezwa na Satani. How could that happen? Ibyo bishoboka How gute? could the Lord allow his people, his son, to be tempted? Gute Imana yakemera ko umwana wayo abasha kugeragezwa? Because his gifts must be manifested, must be nurtured, and must be birthed. Kugira ngo impano zibashe kugaragazwa, zirerwe ndetse zivuke. Blessed be the name of the Lord. Imana ishimwe cyane. Blessed be the name of the Imana Lord. ishimwe cyane. Hallelujah. Hallelujah. And lastly, Icyanyuma, as a chosen vessel, nk'igikoresho you cyahiswemo, must be willing to suffer. ugomba kwemera kubabazwa. You must be willing to suffer. Ugomba kwemera kubabazwa. I pray that you may never suffer. Ndasenga ko utazababazwa. I pray that you may never have to suffer. Ndasenga ko utagomba kubabazwa. But I don't want to promise you that that will never happen. Ariko sinshaka kugusezanya ko ibyo Because bidashoboka. many people that were called of the Lord, Kubera ko benshi cyane bahamagawe n'Imana they were persecuted and they suffered. baratotejwe kandi barababajwe. They suffer under the hands of men, Bababajwe mu biganza by'abantu, sometimes evil men. ndetse rimwe na rimwe abantu b'abagome. Blessed be the name of the Lord. Imana ishimwe cyane. Blessed be the name of the Imana Lord. ishimwe cyane. I'm talking about the chosen vessels. Ndimo ndavuga ku gikoresho cyahiswemo. Listen, you are here today. Uri hano kano kanya. You may probably never realize your full potential and full calling when you are here. Ushobora kutahita uvumbura cyangwa ubona ibyo ushobora gukora uri hano. When I was growing up in the church, Ubwo nari ndimo nkura mu rusengero, I never knew ntago nari nzi ko that one day I'll be here. nshobora guhagarara ahantu I didn't know that. ntago nigeze It mbitekereza. may happen to you. Bishobora kukubaho nawe. There are many people who have left this country and gone to many other countries. Hari abantu benshi bavuyemo kino gihugu bajya mu bindi The many Rwandese in Uganda, in Tanzania, in Burundi, in Congo, in America, in Canada, in Australia, in Asia, all over the world. They are over there serving the Lord, leading big works to the glory of the Lord. Hari abanyarwanda benshi bari mu bihugu bitandukanye kandi barimo barakora imirimo y'Imana. Saul, who was later named Paul, Sawuli waje kwitwa Pawulo, he was, number one, isolated. icya mbere yari yarajyanywe ahihishe wenyine. He was taken to the house of Judah. Yari yarajyanywe mu nzu ya Yuda For 3 days he was iminsi itatu. blind. And actually the Bible tells him, Ndetse Bibiliya itubwira ko Jesus says he must suffer for my namesake. Yesu avuga ko agomba kubabazwa ku bw'izina rye. He must suffer for my namesake. Agomba kubabazwa ku bw'izina rye. Listen, when you read throughout the scriptures, Iyo usomye imirongo yose, you see how much Paul suffered. ureba ukuntu Pawulo yagiye He ababazwa. was beaten, Yarakubiswe, was thrown into prison, yajyanywe muri gereza, he was persecuted. yaratotejwe, Actually, later he was killed. ndetse nyuma na nyuma aricwa. I pray it may never happen to you, Ndasenga ko ibyo bintu bitagomba kukubaho, but doesn't mean that it doesn't happen to anyone else. ariko ntibivuze ko bidashobora kuba ku wundi muntu. There is a magazine called Fox. Hari ikinyamakuru cyitwa Fox, It's published by a person called Fox. cyandikwa n'umuntu witwa It Fox. comes out every month. Kiza buri kwezi. He publishes stories of people who are being persecuted around the world. Kivuga ku bantu barimo baratotezwa cyangwa baricwa ku isi yose. Every day at least someone dies because they have believed in Jesus Christ. Buri munsi hari umuntu upfa kubera ko yizeye Yesu Kristo. Every day someone dies. Buri munsi hari umuntu upfa. Go to Pakistan.
genda muri go Pakistan, to India, jya mu Buhinde, go to China, genda mu Bushinwa, go to Turkey. reba mu Turikiya. That window is called the 1040 window, the Middle East into Asia. Aho ngaho hose hitwa, There is a lot of persecution of believers. harimo haratotezwa abantu benshi bizera Imana. I pray you may not suffer, Ndasenga ko utababazwa, but just know that it can happen. ariko wemere ko bishoboka. But be willing to be isolated for young people. Ndasenga ko ujyanwa hihishe wenyine. Recently, you may know part of my story, some of you. Hari abantu bashobora kumenya ubuzima bwanjye. I was isolated from my family. I mean, we were isolated. My family was isolated from our extended family. Famiye yanjye, umuryango wanjye warajyanwa hihishe, ujyanwa kure kw'abandi And we were isolated from you ndetse tujyanwa kure yanyu for 7 years. imyaka 7. For 7 years. Imyaka 7. That's a prophetic number. Uwo numubare. I have not even dared to talk about my experiences in the 7 years of isolation. Nagira ngo mvuge ibyo naciyemo byose imyaka. Ntabwo nari navuga na gato. Ibihe byanjye by'umwiherero. My days of isolation. I have not. Ntago ndabivuga. Because it's not time yet. Kubera ko igihe kitaragera. Amen. 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 But you are a chosen vessel. Ariko uri igikoresho cyahiswemo. And God wants you to use you. Kandi Imana ishaka kugukoresha. For his glory. Kugira ngo yiheshe icyubahiro. Will you stand up and we pray? Shobora guhaguruka tugasenga. Will you stand up and we pray? Will you stand up and we pray? Wahaguruka tugasenga. Biganza byawe. And pray for yourself. Kandi wisengere. Pray for yourself. Isengere. Lift up your voices. Zamura amajwi yawe. Lift up your voices. Zamura ijwi ryawe. Begin to pray yourself. Tangira wisengere. For yourself. Tangira wisengere. Because you are a chosen vessel. Kubera ko uri igikoresho cyahiswe. That as a chosen vessel, Uri nk'igikoresho cyahiswe. you may learn ugomba kwiga. To walk kugendana. Before the Lord. Kugendana n'Imana. Zamura ijwi ryawe. Uri urabwira Imana, uri urisengera. Father, in the name of Jesus. Data, ndagushima kubw'uyu munsi mwiza. Ndagushima kubw'ijambo ryawe. Ndagushima kubw'ubwoko bwawe. Data, uravuze ngo uri igikoresho nitoranirije. Ndagusaba Mana kugira ngo uze wigaragaze mu buzima bw'abera, wigaragaze mu miryango y'abera. Kandi Data mwiza, ibyo ushaka gukuza muri bo, Imana ushaka kuvutsa, Imana ushaka kurera, Imana ushaka kugaragaza, reka Mwami Imana bakwemerere Mwami, bakwemerere Data, bakwemerere Mwami, bakwemerere kugira ngo ube ibikoresho byera bishimwa n'Imana, kugira ngo ubashe kuguhesha icyubahiro. Urakoze Mwami Imana, umugisha ubwoko bwawe dutandukana, ugendane nabo, ubanira muri uyu mwaka, muri uku kwezi, ndetse no muri iki cyumweru, kandi ubigaragaze mu buzima bwabo, mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen. Komera Imana amashyi.